pojok jadi perjani marah karaja sepan ada yang saya ngomong salah pesu jadi depnya milah jadi dep kengkeng mana mau jalan jelek jani dewek subot tekan dadane di tukade mau yang subot ngabolan saya nanti nyuci bajulan gaya yang cuek gen lalan mau lan ale tongo suang mau lo Sanjani masa nongkap mbok lo sangkal idewek dadi manusia adane mo akeken irago pantes nih subuh sepatut nih dewek bakal nyago punuk kelestarian tukade kebersihan sing dadi nyen mo ngawang-ngawang bakal mentungang mulu nyen ditukade sing dadi mo oh anu kena deno nyen bener di samping dewek kena deno sing dadi tuh nak salah adane pembok nawang gitu bener ada lo koren yang sing itu sing penawang Mok lo, aduh mok, ih kancrek tiangnya di, misang kada daduo nggak mau kancrek, oh ini malu tiang nggak bangun kedang nggak lu deh, aduh, segidak, ngedatin mok, ini malu nungen nggak lu deh ngidang, aduh, kamu kok, berat, nah cenik, kamu lang cara cangat ini, oh cenik bermani paling jangan lihat kurang jangan, cenik montong yang sengaja nepoknya, tulungin ngalih, hijau ini, busan hijau kerja. Nyun bahkan hilang bisa nyun tuh kudiang tiang bas kelangan tiang ningang gendeng nih mau luang pesan banyak ngelanja orang kan di bawah alelan nolan sakit alelan mandu hijau ini kan tiang ibu anu karamo dini dan dilestarisan ye. Sing ada cara ye toton misi sabun wing nganyul sobtek pasti nih
ane ngawaso wasi jaga iki wong-wong iki tertib ngatur air dua anak sumber air adalah sumber kehidupan. Yang menunduk anjir. Di jam aku. Urusan dia. Kok bukan Lanjut. Selendang. Ye. Kau balik niki. Ye, lu dang luwong nasi juga agak bojong cerai beli agak duka ada. Selendang mau medini, Ah, medini. mau mesti kan beli. Do. Ai cang adang cang biasa do. Hah? Yan nak ni nak lu cegeng lah. Pasti ngau parfum. Minimal mandi wap kerang wap nut. Akas kojong. Aduh malah ngalen jebolan ngalen kan cerik tiangnya mo. Yang aku udah beres. Ijo ya cerai nah niki jatene anyun. Tuh yang ada anak liu pesan ya mo. Dia tak boleh. Ini nak ini lo. Tuh men Jani. Nah. Hey, nasi jahit. Nasi jahit. Bojong mo. Nasi jahit. Cepat kok coba dong, Yang cewek. pesan tiang mo. Aduh. Ya, tolong yang tengahnya mo. Yang tengahnya dengan bojong mo. Wah. Ini juga jegek ni gua bojok mirip apa? Tiang nada mau bojong jero. Saya raga mau bojong. Kadang Adi main bojok ke? Tenuning. Ken. Yo na takon bojong kadi cang takon bojong kadi. Ku takon ya mo. weh, dok Kau kenyak. ngomong bojok. Siar, tu cang takon bojong. Loh, dok kenyak itu. Kan dok. Ulen tuni badini. Man ngintip cang manyusan. Weh, Ya agan. Fuk je ada. Kok lah. Yang simple bentiang. Anak semuaan itu ngabuk kancrik tiang mo. Nah. Awas Sajang. awas. Kage lo, kage. Mau maling. Juari mo lo. Adi senjuari lagi belas senjuari. Tanya lo mungkin bang baru cocok. Nah, ayo. Bang lo mungkin malu yang sing bang gitu baru dia maju. Siap-siap ya bu. nih cerit nih juang nih. Semaka apa mo? Palan cerit. Tuh belacang. Tuh. Nen malu, nen ngawang. Adi ngawak mana tuh sajang Ya cerik. pedih, ya celap kok kandong. Jelak ko kantong anak. Ayah mundur. Nen malu. Moyo nih, moyo. Watawang nih moyo. Nih bayan lodro. Men. Weh lo mungkin men. Nih bense. Ane Pak Man Supadmo ling beleleng bese. Tuh bojong. Weh ini keloban ya. Chan, nyen, chan. Tawang masih. Nyen. Itu Bapak Pujano alias apel. Gaya aku murid dekat. Sing sekan sama takon sekan. Man ngintip mak manyusan. Gimana? Apa tepuk. Fuk je Dewek jamur. ini pemain. Di kedo sebang apel. Wih cara Rano Karno kenapa? Bah, kenyang. Cang senjuari gitu. Hei, yang lah bojong tuh. Tiang tenuning. Bojong itu balik nasi. Tenuning jero. Sang doang. Sang sing masuk. Kage. Hah? Hei, Bang yang aman. Carikan bojok jangan bakal sok ya. Jero, ulah bojong ini ke tiang jejak pisan jero. nih, lah bojong nih banyak Tuh, banget gede. mungkin sing bani. Nana Pak Man Supadmo bang kok jak bojong. Yang Ayo. Mai kek, mai. Ada. lo. Ajen ya bojong.
Yang sing bele, Bang. Kakap lang pedas na. Kapan bojong ini kalau jenis. Bojong ini pasti ingon-ingon nak lingsir. Ujang rambang bojong nih. Cetujon iraga jak pepat luasnya kijel. Oh, do barang jam Majalaran bojong. Ya ini ada nak istri si terlalu takonin jadi ini. betul. Iya, dong dia bojong. Takonin deh, ada takon. Tekan deh. Yang ngirim Mongkek yang nih mongkek. pada orang nak kau jadan dia ngirim. Saya mau takon kan. Kan, sapunya harus dironing ya. Titian sanetaken ang jero. Orang ada di deh. Sakewantan jero. Nggih. Sederenge jero ning uning ring sekian titiang. Duaning kanjere ke punika titiang sanenowena. Nggih. Titiang banget mapinuna. Waliang. Mun sapuniki, titiang misadya jagi ngaturang wonten cek puniki sakewanten jone mandeng ngeniken titiang uning minat sanejan wasta gunung kawi. Ringih dane jero duka sukra pokokan. Sukra duka siladri. Yo malu mo oyo. Orang. Oyo. Pemekas. Jero anak lanang. Yang Kewantan perikiang dumun kancrek tiang. iya niki terus. Masa seorang dan bang. Perikiang. Adi bang malu-malu deh. Mangke sanejan. Suk semua pisan di tiang jero. Nggih. Duaning jero disampun mewaliang kancrek tiang. Nggih. Sane wau pas jero ni pacang si jagat gunung kawi sapunika. Pada tangkel yang dari jero duka sukra pokokan dane Sedang duka becek siladri. pisan. Menapi Titiang je pacang akak hitragon. sapunika ini. Nana malu. Raga nuning. Rendane nak lingsir. Kuning. Pemekas yang melingkar di gunung kawi. Titiang uning. Oh, nih luwung nih adem jelek nih adol melah nih. Jelek napa? Jelek nih bojongnya ngamah nasi. Luang ni. Luwungnya majalaran selendang. Dadi nawang dije genah gunung kawi ini. Bisa dong. Ulang ada bos iki. Ulang selendang ini. Ini pengaranan selendang ini. Ye, we. Seman-seman ang alegain eh. Ayan, uling leleng mulong alegain ulo. Bang, bede-bede ado aja jemu. Kini nah. Ajo Ini ne. alo jak telu. Kira-kira jak papat. Jadi bagi, adik bagi. Acang memadung kang bang. Saya dengar si balu. Jangan se. Ini juga tu. Cang ni. Apa yang mau kau ngali? Yo. Weh, Si bojong. paling agak teman dong ya. Melacak mandung. Bojong. Halo Jam. Welcome. Oh ngerti ya. Biar bojong. Iya, yang saya waktu uniki siror harus pesenannya babu takonan deh. Oh takonan ada. Kurang ada nih. Aing jero anak lanang. Bang dan jero ni tata suning ring sekian titiang. Tata sadana. Tonen. Ampun ini jaga nih tata sadana. Ni marah ya di samping kuping. We, Mana meragar takas rendewe titiang ditatasan. Pasti nak lemah tuh. Tonen prakat atau tonen Durung, oke. Bagi sira dada sana. Menguaskan titiang. Wanta. Wah. Iwanta. Nente. Sudah ditatasi Iwanta. Wantan titiang. Wantah nilok ke Sumosari jero anak lanang. Oh, ke Sumosari. Mongkek. Loh kok Sumosari. Kasih petakon. Kalau peketan. Lo sari tiang. Lo sari tiang. Kan yang bandung nen sek nenek. Ayo memadu. Bedah. Paling cang pedang ni ya lemah. Jadi si barang mah kita pedang ya betean cang bedur ni. Nak dati. Nah, masih bahasa saya bilang petang ngajak pulas. Barang-barang pula sakit. Mau lo. Idewek sudah tawang ngebuka jaklu. Ne jani sanang patut idewek nawang. Awagang titiang jero anak lanang sareng patma. Nggih. Duaning nembe yuk titiang kecunuk ring ragane. Nggih. Meled nalar titiang mang dauni.
Jerone puniki sapa sira? Semaline mawit saking jagat napi, neme nglintangi riki jero. Inggih, kira kinaoba. Titiang puniki mewasta made mudika Dene ditu. saking desa Memeling. Puniki Hera mangapel. jerone. Mangapal. Man sana ikan ganteng deh. Nyaman beleleng. Nyoman leleng. Oh, Aduh, para takone cang. Tosin, tosin, ne nyoman leleng. Tosi bang. Aing keprit cah kok. barang-barang leng si bang. Ya sampun ya kenten sedang becik mangkin. Titiang jagi ayat tangkel kena lingsir pangtan yentan kesuwen. Kasep kan. Jero anak lana. Inggih. Yen yukti kadi sapunika. Sedang balik orang jero anak beli made kita beli. Dados tiang ngebeli. Dosan. Beli made. Yang itu. Beli made. Ne jani pengsengin ngalan tengah. Jalan tangkil bapak dukun beli made. Mau lo jalan apa? Ayo. Jalan beli made. Ya, lo ne ajak saya peka. Hei, Jalan. mancen kok. Kue na nak magelut na ati. Nak kengkeng adi liu jajan kon kene adi merero jak liu pesan Akan sini. boleh. Berpasangan. oh ke Tiang mandum nenek yang gede masih. Nedumnya. lo nak ngalah dogen dan malu ne pemakasih lah adu mekelu pesan nak kengkeng itu di Aksa mang pesan tiang meme. Makelo saja tiang marah. man Ditu kade tiang mesai. Apa? Ne jani ada tamu nih. oh Ada tamu. Kalian bakal keculuk kapinen iba peduku. oh jai guru man Beli moyo. Upo Suladi istri. Ain, ni soleh nak seratin. Tapi yang nak serati Banten serati. niki serati sarang tiang kadung pengaya di nak kalada karya Oh, di tiang jadi ayat tangkil. Oh, di kau pun boleh besek, Tiang kanan, di jauh tiang alih. dong itu bang ketu nak karya ada ni sing nadi Oh, saya nanti. sing nadi ketu man ragane niki Yang sira saking Memeling. Puasa tiang made mudika. made mudito Imade mudito. Dia kok mangapel dia. komang apa Kayak dados kopi. Timbal nih jagonya. Kopi manis dados dia. kopi manis Oke. bener manis masih itu Yang kopi tiang kopi pahit. Yo kopi manis tak kenceng manis. Kok tinggi gula masih nak. Cang kecil manis mulu belang nepuk nak manis cang begitu kenceng. baik lu berak kewah bani wa nampi to ngajak liusan liu merero ben nak ngengken lo man matakut Cara raos tiang marem. Tatujoni beli made. Mai tuah bakal kecunuk kapin ini bapo dukung bapan tiang ini. Bapo dukung. Begitu. Tuah bener. Ne jani mau lo. Nang lautan pernah ibapo. Apa ada tamiu mo. Nen malu bang benar ya bang benar sing benar ya menakan gembo Mo koyong dini. Ilo menakang ibapo. kamila ngabo anu yung mau-mahan na mara Oke, itu isa. Jemu tiang bakal jemu malah jemu. Bakal bertemu namun. Beli tiang. jero Ya. mau jero aja tiang madragone saking nabi Tiang saking Memeling. oh mau meling Puasa tiang made mudika. Bisa. Wis kotak kok. Tidak. niki wentan tamiu ilo ngajak kocap saking mau meling urung Sayo aktivisan bapo. parinde kan ada nih poneta nen undangan di dia Wajah nenek. Uli dijo nenek. mau meling Bapo. Wenten tamiu yuki. Pacang kecunuk sarang ragan bapo nih. Wawuri sedap tiang.
Saen rika ditukade tanpa samandana. Wenten anak lanang-lanang. Risampun ditiang pole metaken po. Nika, madan. Ibli made. Madenya. Tujuan memang nak ingin. Bakal keculuk ngajak ragan bapo ni. Nejani pengtatasan. Dongan bapo nakeni. Apa tujuan ni? Ibli made mahi po. Ning. Balik. Kau kan lidang di dodoku, yang mawet saking desa memeling. Wastan titiang, Ini kini. Lidi memeling. Bos Johang mi kandi kening teko mai. Lakar keculuk babin bako. Tujuan jenenge apa? rumah di lunas aja mang dong ning ring saudara maning jangan sane patut. Inge. Sampun iki sirampun dawuh bapak nipune padem. Dijang wenten sareng niki pisagan dijang puniki. Wenten pabesen bapanipun bapani Made Mudita diolas yen bapu suba ngalahin mati pangrauh je tangkir pendak diajeng ide dukuh Suladi ampura patut niki pasraman dukuh Suladi. Aku ampura mawinan mriki yang Widang nene madan widangan gunung kawi. manut kadi pabesani bawing mati. Dongos bapone pedukuan bapone madan duko ampel gading. Ampel gading. Bapo yo bapo silahri. Mai bagi pesan. Bang. Atur nang mai bagi semua. Ne made nyen Made Mudita made mudita. Lenan kintu ada buin nyen. Nyaman dia anggo timpang. Anggo timpang. dia mapisaga sareng mati. Nah, Nah, yang dia montone ada nyen bekelingo barang yang apa kapini bapo. Niki wendeng sampai gro di jang. Lo tulungan lo ya. Ini dia memeling madan made mudito. patut. Papan jenenge Ampun di jang. Nah, pan Mudita kenten yang Bali sik madene pan Mudita pan kenten ya. Semorena bidang ada semorena. Semorena sing ati anak kon ada anak tua pidana. Tulah nyen, tulah. Tunda dos. Ning yo anak yo ne. Ki made kenti. Ne mulo Pak Bo ibidan. Kening. Bapak napi. Gising. Bapak napi. Bapak dulu. Lo gising. Nyamannya kan nyamannya. Po. Anu kan nyaman. Di subane bapak ni. Punya ni beli Made Mudita. Ada rahasia. Uling memeluk. Pasti ada rahasia. Tur maning di subane. Nyina yang bungkung buka keni. Dongo diang dadi bapo melenan sebang. Carana kesedihan dadi bapo pelengan buka jani po. Bakwan gening yo made kerti subuhnya. Ampun. Kini mo. Kembali di penjang. Magan ni po. Lah ang bayo ni. Ingat tegang. Lah ang bayo ni. Ingat tegang ragan bapo ni po. Tegang bayu. Tiang bapo. Lo semua sakri.
tiang bapa. Jeneng Mudito. Jeneng sujatene monyamuati sep awai. Mau nyamuk? Sanda. Oh benar. Bapak ini perlu bapak namanya. Nete dadene tiang ngajak beli made Mudito. Tuah memisan kita bapa. Nuk Memisan. nekene. Ibidan bapo nak masih hidup bapone didudi memelik. Ngelak bapo adi abesik ne madan ni made kerti. Bapo subo mapo tukuranan ngelak piana. Ngani duga sedo meh sumaku maro mau tuh tuang tiba. Aden bapone made kerti pase sudo ngelakoma ngelak piana lo abesik meduwo apa adane kirang langkung ban bapong rosan ngados akibat itu bapo pole powisik apa ngebapo nangun wano rasto Bapak Dukuan mapan sing tadi tak makin powisik kene kapin bapo itu bapo mau paurahan kapin aden bapo liyan kengken kena yone aden bapo ni mande kerti cutat pianak bapo nene muani yo nagih ngangon pianak aja ke di desa pianak yo neloh to nene maremu akibat serang kapin Jadi ini sebenarnya di tiang mesiler ngagane nak alik dengan burung ngencan kita. Itu lah nuk ne tugas sebelum dasar tiban ne beli. Bapa. Di subane tiang ningah tutur bapa ne buka itu. Tadi keselengagan saja tiang bapa. Sadene tiang ne tu senyap pianak bapa ne ban bapa ngerupak ke bapa. Sebelah pianak bapo ban ngerupake dia pensing pianak bapo ban ngerupake aden bapone tu di made kertinge kade nayak bapo modananan bol kade Bapa. Kewala ni sebetang tiang pelengan buka jani. Seng jauh lianyan. Tiang bapa ni ngupo kira. Ya diaston tiang tu sing buah pasang bapa ni. Kewala ni sebetang tiang. Dong subat tiang tu sing nawang ken-ken. Warnan bapan tiang ni bapa. Tiang sing manyak upang bakti. Kapen bapan tiang ni. ne supo liwat detu ingatang jening mapani raga tadi manusia mau kejang ajak mau bekal mati maluan ya dian durian jadi pemekasnya sing ne diap boleh mumpung ida sangyang pramukawi swejo kapin bapo kapin jening presido ketemu di sini jadi uli dini buat pemekina Yang kena hakian, nyir sing kangen di tamangan jadi basuling seni. Oke, dong nenek situ. Tiang masih sempat kena. Jadi marah ya nyak. Kita masih bapa. Marah tatas. Yang mau nek ada rasa gede hiasan bapa nek kita masih meme. Mumpung kira tiang kanti bajang buka jani. Apa men bakal agon tiang wales sang meme bapa. Sing sana nyening, sing sanang tu raosan. Rosan ketu lantangan tadi ros itu mangkuning ya majalan aku ya tuh itu samyang pramukawi simah itu lakar ngenikin nah jadi kene yang ne rosan panglantang nggih jangan di pedukuan di tuben meros-rosan nggih tidak Nggak gada rambut jadi ampun dotkan kopi nih. tidak berjalan bang genap. Ya. bidan si berjalan Ya.
Wis do penjelasan, udang metar kadang wonten Lên bidang, lên bidang. yang raina. Aku buin ketu. Cina ya belin jenenge. Dedar nih sebutuan. Jadi kamu aja ke perantenan. Aduh, do marepan. Dan asem dia play bonyok. Jadi Pak, Ini sebelum nongosuk. Bakar pemerajaan. Matur dar apa adane pramusuk semua ring itu samyang pertama kawi. Persis Sudah kecelok. ketemu kami piana aja. Mulian bojong rana. tuna si Cang lah di Cang. Pang magelong yang hidup. Mare kawa wilayahnya. Riwayat ke perantenan gitu. Wilayah Yang melawan. Mai. Sudah surat kali. Raden, jalani jadi simpang. di narena baris berbaris. Awai.